khaeni ya mafhelo malapfu a vhege o fhelaho vhafumbiswa vhaṱanu vho lovha mirunduni yavho u mona na vundu la Mpumalanga. Nga ḽavhuṱanu vhafumbiswa vhavhili vha miṅwaha ya 18 na 19 vho lovha vhuponi ha Verena na Lestrift ngeno vhaṅwe vhararu vho lovha Mbamulovha nga Sonda. Izwi ndi nga murahu musi zwa vhufumbiswa havho zwi songo tshimbila zwavhuḓi. Mapholisa vha kati na tsedzuluso dzavho. Police in Mpumalanga are investigating 5 incidents where young men died after going to initiation schools. On the 29th of April, we had 2 incidents, one in Verena, where a young person died. Also, the other one at Lestrift, he passed on as well on the same day, both of them early in the morning. So in Verena, a case of culpable homicide has been opened. Meanwhile, at Lestrift, a case of inquest has been opened. We also had, on the 1st of May, 3 young people who also passed on. Their ages are 19, 22, and the other one is 34 years old. Dzangano la mahosi la Contralesa vari va kutungufadzwa nga zwo izwo zwa dzimpfu dza Vhafumbiswa. It is with a heavy heart to learn of the passing on of not less than 8 initiates at Nkangala region. We are saddened by this because we said to all those who are going to be responsible in having those schools, please make sure that if you see anything that might surprise you, don't hesitate to call upon those departments responsible to come and assist. We call upon the law enforcement agencies to investigate these deaths, and if it is found that anyone who has been given permission to run this school was negligent, the law must take its course. Zwa mirundu zwa vha zwo imiswa mona na vundu ḽoṱhe ḽa Mpumalanga lwa miṅwaha mivhili yoṱhe yo fhiraho nga murahu ha u ṱaha vhulwadze ha COVID-19.